Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Linda. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Saan ka naragsak anak ikalay sa idi. Gapotadyak ay ayaten. Tinangikalay sa kanyak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Linda. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Naimbag amalamiyaw, kabsat litaw, nena, kan Linda, balasangkaw. Naimbag amalam mo't kabsat. Dumanon kayo Agyaman kamay, kabsat. Himay kamay, taada tinapatag nga ibagamay, Linda, balasang kaw. Ada ka din kaayan-ayat mau? Awan pa'y mo, tata. Apay ka di? No kasta, mabalin nga raud. Mabalintian niya, tata. Amamum ka din ni Redo at agadaya, Linda. Wan, tata. Nasaya at no kasta. Imbaon na kami, tapno umay da ka kasarita. May papanitian niya, tata. Agayat kan kanirido, Linda. Kat nakasagana ka naun amang ikalay sa kan ka. Kalaysa? Saan kami mo't nga agayan ayat Uray saan kayo nga agayan ayat. Mabalin kayo lata nga agkalaysa. Makaamo kamahin kadagiti maaramat iti panagkalaysayaw. Anya? Ay, sana mabalin. Syakti matungpal dito'y. Nakayat! Ne, pimanaw matan, kabsat. Kasano itan nga ay? Saan ang mabalin ang makikalay sa akin ni Rido? Tadyak matay ayatan. Awanan ti mabalin tayo, anak kaw. Nalpasan a kinasarita dak ni kabsat litaw. Ngam tatang. Apay adidak kinasao nga umuna. Saan mat ang mabalin ti kasta Pagkalay saan na kamikit din. Katawan mat mariknak a panagayat ka ni Rido. Amumatan ti kaugalian tayo, anak kaw. No ada agayat kang ka, ikamang na kadagiti panglakayan, kat isudan ti makisarita kang ka. Ngam tatang, saan ko nga ayatan ni Rido? Anak ko, awan mabalin mo. Nalpasan nga intulag da ka. Agsaga na kakitde, tagsublin to datatam alito. Ngam tatang, nanang, jak pa'y kayat ti makiasawa. Kan may isa, kayat ko ti mapan iji syudad tapno manggad. Anak ko, kas itinakunakon, awan mabalin maun. Imay kami, tapno umay miibaga, nga intun umayin alawas ti panagkalaysayo kanirido, Linda. Takaranranyagan to ti bulan. Jak kayat tata. Agbiro kayo iti sabali nga ipaasawa yu kenkwana. Saan amabalain? Tasikat ti kayat na. Kasanuan, kadyak mat ngarod kayat. Di kan agked-ked balasang ko. Nakasagana aminen ama usar. Nakasaganan dagiti baka ken baboy. Ama parte intun aldaw ti kalay sayaw. Kat, partyan nyo latan Taywaras yu kadagiti bumarangay. Anak ko, saan akasta makisao ka naimbag kadatatam alitaw. Ala. Inumam daytoy nga arak, Linda. Taday ta ti mangipasimudaag iti iyaan nugot mo ang makiasawa. Jak kayat na! Nay. Apay ngay at tinipay mo ti imak. Natinagan ti iyaw awat ko ken ka. Jak ngarod kayat ti makiasawa, tata. Apay ayang agpilit kayo. Imbagak ngarod at jak ay ayatan ni Rido. Jak ay ayatan. Nalawag ka di dayta, tata. Saan na problema dayta, balasang ko? Masursurum to nga ayatan. Saan la asika ti babae ana itulag? Ado kayon.
Kat mayat mo ti binukelda a pamilyada. Isuda sa baliak. Nalpasen ti tulagan. Mangikuyog kamin tulatan kadagiti kakadwame. Nga umay mangisagana iti masapsapol intun umadanen ti panagkasaryaw. Apay apilitan da kay paasawa iti tiyak kay ayatan. Tila ang pagayatan ni Rido ti pampanunutan niyo. Didak pinanunot. Huston balasang ko. Di kan agsangit. Nasaya at atao ni Rido. Nagagatpay. Nalawa ti talon na. Adupay ti pastor na anwang kan baka. Ita tanagkasar kayo. Agtinulong kayo. Iti chimpo ti rigat kan namay. Di kay agap apa. Tasaan ang maiparbangday ta iti agasawa. Gusto ko man, Linda. Di ka nagsangit. Di nakmanlapdan ngagsangit Rido. Sikat ti makagapo. Napay nga agladlading ita kita. Kagagkura ka. Pasensya ka ko man. Sana bale. Ipatag. Kan ayatan ka. Aginggay ti maudi nga angas ko. Masarunagan ka. Iti kano man. Di ka maayat. Kan saan ka maikaring agbalin nga asawa ka. Masurunagan ka. Ala. Anusak amin dagita, Linda. Anya ngay nga rod. Kat di nakmet ay ayatan. Nupay kasta. Jak tumauma amangayatkan ka. Arakupan ka man, bakit? Di nakmanarakupan. Makapasuron ka. Pasensya anak ko, Malinda. Jak lang amin malapdan tirik na ka mga rakop kan ka. Gaputay ayatan ka unay. Ngam saan ka ngay ayatan? No kumasana siyak tin ka laysam. Sigurado ang naragsak ka kumaita. Tanawaya ka ang mga rakop itinagbalin nga asawam. No sana siyak tin asawam. Sana bali, Linda? Uray kastoy ka kanyak. Ay ayatan kalata. Di ta ka manlangan. Ne, papanamay bakit? Manganta ko man. Awan bibiyang mo! Mapanak iti kayat ko apapanan. Nga uray jak agpakadakan ka. Mangan ka, siksika! Anak ko, nalabos sa mo ti aramidem iti asawam. Asawak lang iti imatang ti tattao. Ngam no iti puso kan kaunggak. Saan? Unay kamutan, anak ko. Saan akastaa? Kasyam jay asawam. Ha? Basol dagiti panglakayan Apay ngamin apinilit dak anak asawa ka ni Rito. Nalpas da itan, anak ko. Agasawa kayon. Iso nga akseptara mon. Tapno na saya at tiagbalin a pamilyayo. Ay, basta. No makaanos iti pamayak. Anusan na? Ngam no saan? Oh, dagsina kami. Denggan na ko, Malinda. Saan lasik si katina itulag? Kitaan na kami iti amam. Panglakayan mo't laeng tinangipakalay sa kada kami. Ngem, naragsak kami ita. Linda, bakit? Aging ka dita? Kat nasakit pa ilang tinakam mo kanyak? Apay, di ka di makadlaw? Jaklata maumangagkid daw iti pamakawan kan ka, Linda. Ngam uray na lami istipan na kilangan mo kanyak. Ay ayatan kalata. Ay, adula amin. Ala, ituloy mo kit din tagmartilyo. Naktangan ako namang tengtengal diti kayo. Ay, nasakit ti sikat ko. Sakat nagpigsa ti darang ti init. Kasanumat ngamin. Inaldawak nga agiruruot diti bangkat. Pasensya ka ko man, bakit No kastoy apa nagbiag ti maipaay ko ken ka. No di na ko mangamin inasawa adagos. Nalabit. Ada ko maita iti syudad nga agtrabaho.
Anya, Agpay sumat, saan ka di? mabalin mat ngamin nga oray di ka sumurot dito'y bangkag Tanyan to ti kunaan dagiti kakabagyam sa dutak nga asawam. Saan mat nga iti kasta? Ngem no mabalbalin. Di ka kumakayat a pagtrabahoin. Agtagibalay ka kumalatan. Linda, bakad. Pangasim. Tulungan hak. Maululawak. Nini, apa yan? Dara-dara ta pantalon mo rito. Natagbat ko titumang ko. Idagalala kiti panaw. Anya! Adun tinagsaya-saya, Dara. Ala, ito ga mo piit. Badbadak itinalini sa lupot. Agyaman na ka, bakad. Si kantomat ngamin. Di ka nagananad. Imbag ta na danon ka manon iti balayo, Aurora. Wan awan pa'y mo ti aramidak iji bangkag mi. Nakapasyar ka mat? Siyempre, kailiw ka makasarsarita. Imbag man, tanalagip nakpay. Oh, apay nga rod ngagsanay ka. Ada ka di parikot mo? Apay nga taakas to'y matin ti marikrik nak Aurora. Nudyak kadwa ti asawa. Sang kasapol ko matan. Ngaminton adda kami adwa iti balay. Masursurunak kan kwa na. Unay mat daytan, Linda? Idi kalman, natagbat na ti tumang na. Maasyanak unay kan kwa na. Panagkunak, agayat kan iti asawam. Anya ka di Linda. Itay ka pa'y apag na. Di ka makaid na. Nanang, Apay akas na madandanagan ka. nanang, rabiin. Ngamaman pa'y ni Rito. Amangan man niya tinapasamak kan kwa na. Itaman pa'y amakarik na ka iti danag para iti asawam. Kastapay lang ti bagayo mo. Siyempre, ita lang amin anarabyan. Kat no nagpakada itay agsa pa nga agawid pa'y kano ijay anda. Makadubinggo na kano ijay. Anya, ngam apay at di na imbaga kanyak. Kat no awan mo't ngamin tibiyang mo iti asawam. Nanang, Anak ko, sipod nagkalaysa kayo kan ni Rido. Nalamiis ti panakilangan mo kan kuana. Pasaray sa iram pa'y tirik nana. Ngamawan apulos ti insidir na kan ka. Nakaanos kan ka. Angamjak amo. No apay, adi mo pa'y laang maayat kan maipatag ti asawam, anak ko. anay ko, nagsakit ti ulok. Kan malaminak. Ne, anya ti mapaspasamak kan ka, bakit? Rito, malamdaminak. Ha? Ne, aggurigor ka Mabit lang Inak mangalay ti agas mo. Sige, bumangon ka. Tagtumar ka, ha? Nagyaman ak iti panangasikasom kanya, Rito. Di mon panunutan day ta. Asawa ka. Iso nga asikaswan ka. Bakit? Apay nga luar mo dagita bado? Aglabak nga ro, tani, naurnungan dagiti malalabaan. Diyak nakalablaba ngamin, idi nagtrangkaso Ay, saan bakit? Di ka aglaba. Amangan no mabignat ka. Naimbaga na kun. Kabaulakon ti aglaba. Saan ko nakmahit? Siya kung ti aglaba inton bigat. Awan matlar aramida. Basta, no imbagak saan. Diyak kayat amabannog ka. Nang runak at di mo pa'y napasubli ti sigod a pigsam. Gapo iti panagsakit mo. Tatang, makonkonsensya. Gapo iti saan anasaya at ngayon pakpakita kiti asawa. Linda, Mababainak pa yan. Gapo ta nakaan-anos kanyak. Iti laksit ti nagmamadi ngayon pakpakita kan kwa na. Manipod in kalay sana. Di nakpulos sinaktan. Idi nagsakitak. Inasikaso nak iti husto. Ngam idi iso ti agkasapulan kanyak. Diyak pulos ni paayan iti oras ko.
Saan pa'y anala daw ti amin, anak ko? Agkid daw ka iti pamakawan na. Katrugyametan ita nga aramidan ti pagrabengam kas asawa na. Wan, tatang. Ni, simangpat ka matgayaman lakay. Wen, bakit? Ala, ingka nga ro din agsukat. Aday jay sila ti pagsukatam, insagana kon. Ah? Ay, agyaman na ka, bakit? Inton makapulas ka. Agsubli ka dito yan, tamangantan. Inlutuan ka iti paborito masidaan. Ha? Agpaiso ka di, bakit? Wow, lakay. Ken, inawagan nak iti lakay? Arakupan ka man. Narakop nak metan, bakit? Rido. Ni, apay nga rod ngagsangit ka ngay. Pakawanin na kumalakay. Gaputa sana nasayat dagiti impakpakitak ka iti kalabas. Sipudin kalay sana. Kanayon ka sa iran. Pakawanin na, ha? Anyan to'y asawa kaya. Mawatak amin dagi jay. Tadinak nga rod ay ayatan. Ngem di ka pulos sinair. Ken di kan tupulos sa iran. Gaputa ipatpatag ka unay. Ibagak matkan ka ita, Rido. Ay ayatan ka man. Kat manipod ita. Pagsirbyan kan kas asawa. Nasursurok nga inayat ti asawak Mr. Lonely. Ket naadaan kami iti upat nga anak. Ket ita, naragsak kamin asa nga pamilya. Alakastan, ket agyaman ak unay. Tuy pagayam mo, Linda. Linda pagayam ko, kas itinakunada, masursurom nga ayatan ti may sa tao, nang runa no nasaya at ti kinatao na. Ala, kablaawan ka, gaputa nagbalin anaragsak ti pamilyayo, nga uray di mo nagayatan ti pannakiasawam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Linda, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong. Ken iti madireksyon, Virgie Paclay. Musical scoring ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.